mama kwa bere ba Ghana TV as we braso satam hodwa ye bobo no ye de ebe so mo kasebo kwanso we ye Ghana TV kasebo na me kai say Ghana ye live wo YouTube Facebook and our Facebook Instagram and into bomodin say nene day di kan ya wo hwa me bomodin say over subscribe if I wonsa etim don so na say na the edibetu will be a wonsa etimi aka. Afe so bomodin sa obe like ama me na wa share ama afofro so etimi ahwebi. Eni ameje so da chehima ajowa nati na me ka say nyumeku obi e na so masene sika femo e ma me de kaseboy ebe so mo glitter and glow skincare ebe bua ma ho na mani atoso ayefe ayekam ebe ye no me emfa ho sa wo yo ba anasa wo ye bema hwede de e wo se wo hwe ni ye san se ewiase mu yetimi sere bibia di tukwan yetimi sere ntade empobo aye sere bi enso hwede de untimi nkwaka nje unu ase menua me bekọ ayifro bi nti fa hwede ma me na me fa nko mra me ba anu ma beyi wa de ma ebi nsida enu nti bomodin se oma enso ense wo hwede bomodin so beko glitter and glow skincare fo akache na omoesiesie kama wo sa kwano so afen so Janelle organic food ye nuane papa ebe boa anwo opomodin ejina ne naso esanse na mremu enuane ayedi ni nyina asai chemicals ni nnuro ne de ye eno nti wanhwe wedidie mu ya nhwe anu akofa yade bi ede ama ho bomodin se ubedi Janelle organic food se be ya ebetimi aboa mu apomodin ejina ne naso anano papa bia na wenya 140 years otimi kwa afuom otimi do ye bibia ni nyina ye nnuane papa odi eno enetimi aboa na ama wetimi edu sampempenso na wetimi eye bibia obenza wonso unyinche na wetimi enya apomodin pa Janelle organic foods eno ne betimi aboa o wo sa kwano so afen so Kinaata herbal de mi boni din a na emema na gimisu ye sanse Kinaata herbal ba ye emema bebre awade aye kama sanse meme bi wo ho a ya na na jude suom ya bo 12 ho ekono no wa fa bible ho no so wo kan ni bible 12 abo apa ho na wo se wo ye ne mema sem ema obi ehu se wo ye bema na ho no wo be kan graphic wo ye bema na jude suom na wo kan graphic a me pa choja akwadro no na Kinaata herbal fo echira kwan na akopa eduro ni bi nanom na ju wetimi abu adwuma sede se wetimi abu adwuma ama wojere akanfo wariaze ma wompa enkanfo ma wompa enyi waye wompa betimi ayi waye na ye Kinaata herbal bomodin sa wonsa beke bi na niama nso aye kama ede ama oyo ba nso na eniama nko ye wa hemfie ho a entena si o emasle kwinfo enji ye kunum almost ya operation 2022 sharing is caring enu tu jeja ho a omo na wo be che ne pepe enjeja ho sa bomodin sa wonsa beka Kinaata herbal no ni bi netimi aboa o ama waje wukun aboso na ne rahimfie hu ade obeka ne se I still feel like a virgin. What is here? Mama de sa wonsa beka Kinaata herbal no ni bi netimi aboa wasa kwan so nyume ko wei na so masene sika fam ma me de kaseboyi ebe sommo ebusa ye twan ho sema aba ye ba ye beto aso. Tribulus terrestris, Kayani, Panex Caltro, Jingo Bilaba. Saho di no ya mabobo so nyina. Eno ne ye set Kinaata 230 herbal. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Eno ane sa wo benum bi, wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I will what feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra wo fa sa edro we. Oba wa fa yefunu. Ne o ma ne ba no fo. Ene akola ondi emfie du watching.
Ebusuafo ye mama akwa bebiom edeba je Ghana TV eso we eye kasebo till afeye free kasebo no asie. Eye Resurrection Power Church KOFI by eye Reverend Anthony Boakye. Ananwa de beto odwa wentwi bia eba woni ni kuntem aba beto odwa ene a me no ka sei se eyade se ne yere na pake ne nyoma chese aware na yetin tontan omweja aware a sabra me no ka sei die oba no akote na asori a ono nso eye na asori yenkohwe video no na yemra. Reverend Dr. Anthony Kwadwo Boakye, founder and general overseer Resurrection Power New Generation Church. And dear me catch me call brim or sis will be a real ye. No be an unknown, but also and Sereno Vania Gro and Can was new prepared no quietly. No ma Atamfunya in social media. A woman in dear Tem. Dear me who says of my meal. Say me who says of my This is 102.9. Share, see me. In your bema, so my men, you are bema ketua. About TV, no radio, so I bet Dima 3 times of my men of crown. So we Dima 10, papa, and also Muko social media body. This is for my Saturn. Wunya ketua. Semi yarinti umeguma ni mwase afie ni nkwa na nyina sa my mistake meme yarinti unya medi matem unya oti abuchiri ebo obra wa abuchiri be yemi sa de wa ye minute wa ye 3 times memua sa yari amani yabi tani mo ni mbanfie ni nkwa na nyina sa yari we emra akwasi wono ma fire we nkwa na nyina ya sa twa wono ma mu fire yari mra musumu nkwa na nyina sa yari mra musumu nkwa na nyina mu na baguma no mase mo ni mani be fom me no entidana me ba radio so no me ba ti bisu na mani tete nsuo ya santu ade oye ke unua ma na baguma no mase 3 times kasa me be ma ye wane me Running from all in chum. Na sa maami ya oda so sisi ya ye kasa no. Na wote kwankwan a eyepunu ene ebu ani no. Baabi a asori ne collection ene baabi a asori ne sika no efa no. Eho ena ne ebu ani no. Me mama recap kakra nsa ne abasem na nkasa so. Se mu nyina mo kai sa video we. Yes. Intina obu financial door nani. Timi say we physical breakthrough. Break your financial breakthrough eno now. We physical one. Intina o breaking the financial breakthrough sa ahomache no ena na obi so ehye eden mu a all record de ekoso nyina eno ene nam so ema video e ba abontin ma ye nyina nsa kan bi se sofo ma me boache akwa oko breaki eye financial breakthrough sa anadwo na utim se enye asem ketwa etwa mu no na eja omusa release another video so ba abontin ana okun eye bo ho utim se aso dem na sika kan ekoso a omo kan sika e wa so dem bo kakaka utim se sika nkwana na aye masa na aye tam edipia bonten no so atiase sika na aye pi no ye kan sika e wa so dem no ana mentem ho ase bi ba ya sofo maame esori call eye one sofo ye bo abi ho se masa mumpie nkwa bonten e di ntokwa esi wa so dem ho metwuma adwena esi bi so ansani aba main case na nkasa so atiase itino yes I remember I do jemfi was workai yes Elizabeth Michelle so Jacqueline yes Jacqueline so no so kai Michelle pa Marvin so kai blue bone yes intamanfo kai bulls no yeah I done into kwa so for maame eyi ne nanse mpaboa anko de wosofo o de hwina sum nse enya asem ketwa ne nyina ne se ebufu aba sika no osimu free sika ne dem honko asori panyini sorofo na asori panyini agigera da akunyam so for maame man ne bre yi ene wo kyen asori panyini edini si fom ene eye sofo ye bo nyina efiri ho a nse enya asem ketwa ne nyina ye blue bone ho nkomo ne yedi nse anwo di yi pa ene mo release video we ba bonten ma Ghana for nyina hu bi se aso dem no cash ho pa a enya asem ketwa
so for maame ene se kente atare a oni asori mpanyimfo edi nkomo konto kwanketenkete a se enya asem ketwa no na ebrubo hu nkomo no so won tin ko head no wa ha wo ko head no so ko head no ene omu so mu se so for maame abotere adwobrew oboni kunu agapade ho ban that is ni kunu I mean collection aba na so obo ho ban na so for maame bo ho ban eno na mentim ho ase ba collection bo ne ho a utim se anu adi yi pa every abu aso kai ni nyina yes Augustine so kai yes with asem kai nyako bismarck so no so kai yes one so kai pa yes nyame chira mu nyina asem kai yes harriet so no so kai pa ana so for maame enyasem ketwa e grubo hu komo na ne edi enti o make sure so bia be frɛ so dem ho se ni nyina ne asset camera tum se ehwe sika no so baso of maame so won tie ase sika ne kan no enkoso da opim se omu nyina be pia bonten aha de omu so of maame mu se nko on relax nanka asofo no aka no ehwe sika no o se da bi da obie no be man ho kwan amana tena edem ho abra ye kan sika wo bu mu obie no be tie ase sa so of maame ene omu ye gidigidi akopim so bia pie koye na we ni si ye no ene ye sofo bwachi na nkasa ba bonten be bo ni dua ebo ni ne branso dua ene ode no me tutututu mo so ni ade mebre so ohia no aso de mbo biem tu piempiem ko batiase piempiem ko mo bia entra so de mbo biem nti so maame etiase de ma no se ya ye ka se so maame a start na sorry hallelujah wa start na sorry out me say nyame adom wo ye na sorry ye hwe so maame asori kakra Okay, and to say I can say so for maame atena sorry. Out me say the bibia ekoso a ojan ota no so enkomo bibia ededin so ati ase ti asori na start asori na start see ya or say they will start crying in the church asori na start or say I tell sofu name that I want to marry her. Oh okay, nyako Bismarck say sofu maame opeso warel yeah and sofu maame me say when you kunu ewa ha anti sana de na kusi pa so what share program no afi na ebe interesting pa na asem bi ebe kan kratan before ameba video ye kan kratan mu asem kakra ye kan kratan mu asem kakra ne nhwe ade entokwai ebaye ade pan na esi krata no ene da so no krata we ye bo no 10th October 2022 ene bo krata yi Resurrection Power New Generation Church ene bo sa krata yi ena wode soma ne nkofo na krata ne free Pastor Stephen Oware ho ye de koma Pastor Stephen Oware a wo Kumasi Ashanti region. Dear say, notice of transfer. I send you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Me sende krata yi de ma wo Nyankopon eja oban honkuku dimu. This letter comes to serve you as a notice that you have been transferred from your post as the regional head for the church in the Ashanti region to head the branch of the church in Soko Upper East region. Enti yebeyi sofo na wo ne efe Stephen efri ho e na ko different region. And sofo say baby ade me konem say ho na no mmerɛ. Sana me de me hunu because anu wadi anka nye ntokwa. In the light of your transfer, you are by this notice directed not to take any major decision, including receiving any church funds from the various stations within the Ashanti region. Krataya edia brewi no.
woni ho kwan se wo gisika bia ewo eye asoni dimu ewo asori na ewo Ashanti region no babia sika be free aba se free kwayem se free eye obi botom se obi di dabi woni ho kwan de hian se free ho na yemfa nipa from bra because me say no be enswani. You are to report at your new station within a month from the date for the date of this notice. Can I tell you the brewy on the 10th of October and Tempana Fria for any chile zogo upper east region in 10. When you can see be a war Asante radio sasum and yes I answer yentias and ubedino. Thank you for the service rendered in coordination the affairs of the church in the Asante region for the past years. I wish you well in your endeavors at your new station. Why are dear say wabuama sorry sika semni sorry kanko akoye wa santimemu mfie pim odi eye opanyini e wa santimputemu ha nyankopon nhyiraw na wonka ho ba bia wo kon foforo no ana letei Reverend Dr. Anthony Kwadwo Boakye, founder and general overseer ono ane sign kratai enti ode kratai esuma ne nkofo se munje emfankoma sofo a oda asore na no na agya enkofo a omwo ho no obi anya den emfiri wonko so what I say obi emfiri wonko na bibia anya kama no wei ana ntiase anya adwuma eno muduro na church member say yantwuma white master yantwuma ho na kacha se abre menim se star so dem okonti ba kurakura nkofo we na we kura sekan we na we kura jata bi na we kura jan na we kura tu na so dem na motia amukurakura san no ma we nyine anu odin yi pa na members ni nyina pie ba bonten eno bia kurakura nkonti ba ne ade se fa leta ne fa ko fafria ko ntimi be yesa ade ne kura wa eno mo pam papa ne firi ko nje se ya ye ka se de emsa Ashanti region asore no members no ese o maji ho nafa menye sure se papa leta yi omosum omuso leta nim omuso nya de omuso leta nim anti yentie ensem a ekoso emra enkofo yi ede krata yi ekoduru ho obi a sofo panyini abokrata se munje nkoma me nkwada omo Ashanti region na omuti aso dem na bi kurukura nkonti maani ade no anu odin yi For say, some of them are going to free so. I'm just what I need to kind of so far. You pop one for. Next week, young Alpha. You can't say so for say. Some of them are going to free so. I'm just what I need to kind of so far. You pop one for. Okay, enti ensem say ena koso. Asore members. Wofu atintam konti ba. De sanu sofo ne ne nkofo omo ba be preach omo. Ya pass obi ankofi. Ti say ya ye ka say no. Utimu say asore ewo eye Asante mputam ne de. Members ne so ma for ma de. Em say jesi de buffaloes ko ho. Na yakutu sofo na wote ho aye tun na eno akofa asemu ya ba no. You say they are done aye bloody. Na mess with men with the aba no say aye bloody. Or say is it a new way of releasing stress in Ghana? Elizabeth Tudu the Baharejum was what is this kra? They say anointing. Maybe was spiritual children atoroto o matoroto brutal. Second anado Asante region for ese anyasem ketwa. He say ya ye kasa die. Members say wa so dem so mo mpeso fu bia.
omo mpesofo bia ni mahwe waso dem ho krata na omo ne ba no so omo njintum eno nti omo asesa nkonti ba eneja omo de sansofo boache nkofo osoma wo mo eno omo gu omo di na chi na ho mani awu ho munyina mani awu ye mani awu ho na msi kais members amoti aso dem na musofo ahun mu mobo ebre mu church elder foforo ana church leader foforo na musimo ntiase na mubu ofu ide eho minim asem minim de metima kan fa o minim de metima kan enti sese ne de de metima kan ne se nyankopon ne nim de oye no oye manemba video na chese say no oba no so de ne ho be ma ne so de ne ho entite yaba say wakote ne ho ama wono so eye na sorry ebusan for ye ntoa kase bone so we na ye nkopie mu ewo Uganda mani mu abrantie bia wenya emfihia eduonu ensia me 26 years na abeto jase watu anananom ewo nsia do asa abra me no kase die chese oko USA United States of Asamando na ni nyina ene sen abayo ana abrantie ene neti a chese ne mpena ne nkanchema ne girlfriend a wone neti ese abrantie afa nechi wechi ti no wafa nechi enu nti wekunu ya wode sekan a wone kunu ya asabra me no kasedi abrantie no akanchi na egu a watu anananom ewonsie do aposifo nso egusuwa eye nhwehwem ise be ya wonsa ebetimi aka abaya na emra no ene no ebetimi edie ebusia ha na brama kwan ema yede kasebo no ebesi edi amejeso da chehema ajowa na tina meka say Ghana TV live ewo YouTube, Facebook and Instagram. Momodin so be like ama me na wa share ama afofrons etimi ahwebi glitter and glow skin care be boa ama hona mani atoso aye fe aye kama emfa ho sa wo yoba emfa ho sa wo ye be ma sa wo ye kokompo ana sa wo ye tuntum omu wo nko ebe siesie ama hona mani aye no meno beto so aye kama wariazie ewo sa kwan so afa so gene organic foods nso ye nnuane papa abedwa manso ebe bomo apomodin ejina ne naso brane bomodin se obekọ mo akache na wape bi edi se ebe ye beboa woni webusua ama motimi enyini ache Kinaata teba nso beboa emma eni memme nyina emmema na won yere no mo from dada wo fie no eya na wo mutiremu ye omde ena me de me yere from dada ena me de me yere bumio enya abaso bode me serew yade o yade o yere from dada enya abaso bode yade ankasa bomodin sa won sa beka Kinaata teba no ni bi esa se be ma de wudidi na woda wo sa wo sori anajo esa be didi be ma bia wodidi no woda no oda no wada on sori me yehwe ono na ne yere frɛ ne dada kyese oda no wada eno ne eye dada no enso sori woda na wo sori anajo bedidi ye frɛ odadi na kyese woda wo sori bedidi nti ma yere frɛ odadi wate ase na eniama nso enye kama emfama o ye nhwe han ya obi beje na aboso obi ne da topa ebeje na aboso enye nhwe han bomodin sa won sa be katina teteba no ni bi na wano amaniama etimi aye kama ede amma sazo na wo yoba mesrew ahimfi ho na hia wen treat e ho yie na manka bone enne niama basa je ho boso a obi beji wukun obi beji wukwa manati weni so te bomodin sa won sa be katina teteba no ni bi netimi aboa wosa akwan so ebetu nkabone as say ye white ana say ahimfi ho ene nkoyie se wo bebu wonsa a wada ne amanfo calendar ebeti ni nyina efiri ho say ye 3D na how weni so na keka ebeboa wosa akwan so bomodin sa wonsa ebekebi nyumekwo wei na so masene sika femu ema medical se boy ebesom na asie kese enkoma me cameraman ono anso ginemu se producer my son Alphonse William nso assistant director o check sound bibia ema niama nso etimi eye kama makramo
Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Kinaata venicare. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Na ko try she. Thank you. Kinaata venicare. Kinaata venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.